kulture održan i okrugli sto o nematerijalnom kulturnom nasleđu Banata. Svoje saznanja o grnčarskom zanatu u Banatu s ciljem njegove zaštite i očuvanja kao jednog od najstarijih zanata naši večerašnji gosti prenose koristeći muzejsku etnografsku građu, video i fotomaterijal. Na izložbi Grnčarski zanat u Banatu vidjet ćemo pribor i alat koji se koristi prilikom izrade grnčarije, delove grnčarske radionice iz prve polovine 20. veka, više od 50 muzejskih predmeta iz zbirke Narodnog muzeja Kikinde, među kojima su 3 koje autorka ističe kao izuzetno zanimljiva i o kojima se nadam da će nam večeras reći nešto više, i 28 printova, kako je rekao gospodin Milin, fotografija reprezentativnih primjeraka grnčarije iz Temišvarskog muzeja i 15-minutni dokumentarni film Poslednji lončar u Mokrinu. Pre nego što dam reč našim uvaženim gostima, iskoristila bih priliku da kažem nešto i o Manakovoj kući. Manakova kuća, u kojoj je smeštena spomen zbirka Hristipora Crnilovića, koju mi žargonski jednostavno zovemo Manak, uspešno se bavi negovanjem i očuvanjem tradicionalnih veština i znanja već 25 godina. Prepoznavajući značaj ovog segmenta kulturnog nasleđa, svoju programsku delatnost ljudi koji vode Manak usmerili su na njegovo očuvanje. U našem Manaku održavaju se umetničko-zanatske radionice, najduže radi keramička i tkačka radionica. Pohađalo je nekoliko hiljada polaznika. Jedan od prvih edukativnih programa u Manakovoj kući upravo je bio kurs keramike koji je vremenom prerastao u školu, gde svoje znanje i iskustvo u ovoj drevnoj kreativnoj veštini prenose najeminentniji stručnjaci u ovoj oblasti, profesori na Fakultetu primenjene umetnosti u Beogradu, Miroljub Graničanin i Antonije Dragutinović. Svojim dosadašnjim radom Manak je zauzeo zapaženo i jedinstveno mesto ne samo na mapi kulturnih događanja u gradu Beogradu, već i na mapi značajnih institucija koje se bave očuvanjem i zaštitom etnografskog kulturnog nasleđa koje danas mi prepoznajemo u terminu nematerijalnog kulturnog nasleđa. Imajući u vidu dosadašnji rad i iskustvo Manakove kuće na inicijativu sadašnjeg rukovodstva muzeja i uz svesrdnu pomoć Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, u toku je realizacija plana prema kome će Manakova kuća postati centar za promovisanje nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije. Na ovom značajnom zadatku radi nekoliko ekipa stručnjaka Etnografskog muzeja pod rukovodstvom Dragane Stojaković, višegodišnjeg rukovodioca Manakove kuće i o čijem radu će prema medija planu javnost biti redovno obaveštavana. Završetak istraživačkih i u manjem obimu građevinskih radova planiran je za jesen, a otvaranje nove Manakove kuće biće u oktobru mesecu 2015. Ja koristim ovu priliku da vas sve pozovem da pratite ono što će se događati u Manaku i da svi skupa dođemo na otvaranje. Ovom prilikom svakako mora biti pomenuti i velika i značajna zbirka grnčarije koja se čuva u Etnografskom muzeju u Beogradu i katalog ove zbirke. U zbirci se nalazi 4.500 predmeta koji svedoče o grnčarskom zanatu na prostoru jugoistočne Evrope. Katalog Grčanstvo u Srbiji, zbirke 1, eminentnog kustosa muzeja Perside Tomić, predstavlja prvi studijski katalog jedne muzejske zbirke, Etnografskog muzeja, naravno. Objavljen je 1983. godine i predstavlja krunu višedecenijskog rada kustosa zbirke na ovoj temi. Ja bih ovim završila i ako sam odužila, izvinjavam se, daću reč našim gostima i ja se iskreno nadam da ćemo mi sarađivati u buduće i unapred se radujem toj saradnji. Hvala vam. Ja bih posebno zahvalila autorima ove izložbe, etnologu i kustosu Narodnog muzeja u Kikindi, Slavici Gajić i doktoru Andreju Milinu, etnologu i kustosu muzeja sela Temišvara. Posebno bih se zahvalila na lepoj energiji i lepoj i dobroj energiji koju su doneli sa svojim radom u našu kuću.
Zamolila bi Slavicu da nešto kaže. Pa evo ja ću ovako da budem večeras malo vodič kroz ovu izložbu, s obzirom da su predmeti iz etnološke zbirke iz Kikinskog muzeja, a na printovima su predmeti iz Temišvarskog, o čemu će kolega Andrej više da priča. Pre toga da vas naravno pozdravim, da vam se zahvalim što ste došli. Etnografskom muzeju zahvalim što je prepoznao značaj ove izložbe i što nam je bio dobar domaćin. Ako krenemo tako, ja ne znam da li oficijalno mogu da stojim ovdje, ali ja bih radije malo negdje pomerila se, ako mogu, pošto bih krenula od filma. Film Grčarski zanat u Banatu, snimljen je 2008. a Radio televizija Vojvodine snimljena, bih molila malo samo zvuk, štete da ne čujemo malo te atmosfere. Vrlo malo. Oko je bila pogled Banatski, a sa strane je bila zemlja. Pored toga je bilo jedno bude o limenu zakopano unutra i onda je on tu zemlju sa slatinama prerađivao. Prerađivao je tako što je sipao vodu u to bure i zemlju i raskromotio. Prerađivao je tako da se zemlja skroz pretvori u neku vrstu mune. I onda je cedio, stipao i stipao u taj mazir. Kasnije je on donosio i stonio iz Kikinde gotovu zemlju, polomljenu sredstva i tu mu je bilo lakše da obradi, tako da više nije išao zemlju da donesio sa slatinama i nije imao potrebu da ima taj bazen i da to radi. Uz peć, grčarski materijal i alate, u Mokrinskoj radionici sačuvani su i kalupi koji svedoče o postupku izrade hraničenja. Da smanjim zvuk, da kažem ja par reći još o predmetima. Znači, film traje 15 minuta i tokom same izložbe bit će emitovan i govori o samom grčarskom zanatu. To je posljednji grčarski zanat u Mokrinu. Ja sam na terenskom istraživanju jesenas i svi ti predmeti koji su ispred vas su stari preko 80 godina, nađeni su na tavanu te kuće, a pored te kuće ima i grčarsko kolo iz prvih decenija 20. veka, grčarsko kolo koje je alfa i omega grčarskog zanata, znači uz pomoć grčarskog kola, uz pomoć vode, gline, zemlje i ljudske veštine koje u stvari ovih nematerijalnog kulturnog nasljeđa stvara se jedno delo, umetničko delo, grčarsko delo, pre svega zanatsko, ali nekad to bude na granici umetničkog s obzirom na veštine grančara. Ta boja je toliko jaka i intenzivna koju možete vidjeti, znači preko 80 godina koliko je to kvalitetno nekad bilo. To je film koji, rekla sam već, snimila je televizija Vojvodine. Sada ako krenemo malo nadesno, rećemo i par reći o banatskoj keramici. Inače u Banatu se grčarski zanat zove lončarski. Zašto? Zato što naziv grčarski zanat potiče od reči grne, to je južnjačka reč i znači lonac. I inače grčarski zanat došao sa juga na sever i proširio se, tamo su najveći majstori na jugu Srbije. Lončarski zanat po tome što je najčešće upotrebljivan predmet u Banatu, lonac za kiselo mleko ili za mleko. I mnogi Banačani na terenu su mi rekli, sredoveći stari pogotovo, da pamte kad su u radnjama uz burek dobijali kiselo mleko u ovim zemljanim posljedicama, tako da je to interesantno. Naravno, tu je uglog, jedna dama, Sosa, Miljana Brlica mi je napisala i ornamen recept za kuglov, pa ko želi može i da zapiše i da pogleda. Nažalost, kuglov nema, samo recept. U toj vitrini cebiljka, naravno, jer u Banatu je hrana specifična u smislu da se dosta koristi krompir, pa kuvani krompir, cebice i povrće i tako da, i to je interesantno. I onda ovdje, da, tu je rumunski deo, o čemu će Andrej malo više govoriti, ako ja skratim, ako imamo vremena da nešto kaže. U ovom delu je keramika koja nije dekorisana. Znači, jednostavna je keramika, tamno gleđosana, to je posle nakon drugog pečenja. I ovdje je interesantno, ljudi kad nisu ukrašavali, grančari kad nisu ukrašavali, oni su onda davali značaj formi i obliku, pa tako imamo jednu flašu za rakiju u obliku psa, jedan krčak u obliku žene. I ovo što ovdje je posebno interesantno, to je jedna sova od gline, to je urađeno pre 6-7 decenija,
A nećete verovati, Kikinda je pre nekoliko godina postala najveće zimovalište sova u Evropi. I stručnjaci su izbrojali na trgu samom preko 700 sova. U ovom delu to su predmeti iz radionica Kelmana Karestanija. To je jedini grčarski centar u srpskom delu Banata, u rumunskom ima ih više. Znači da je u srpskom delu Banata manje grčarija bila zastupljena, bar tako u tom centralnom delu, ali individualno nije tako, što ćemo se uvediti kasnije, malo kasnije. I ovde je možda interesantan upad za Šibicu, da se pogleda kako je vlasnik te radionice bio kreativan i domišljen, pa je napravio tanjiriće ili jastuče za kvašenje krstiju, metak za vazu, upalja za šibicu, svećnike, naravno, saksija već karakteristična. Ja kad sam htela da pravim izložbu, nisam našla saksiju u Kikindi, čudila sam se grad gline i žita, a gde nema saksije. I ovde smo, ovo je smisao grčarskog zanata. Znači, 3 faze postoje u grčarskom zanatu. Možda sam trebala prvo o ovome da govorim, ali evo, tu smo. Znači, na primjer, 3 bokala. Imamo 3 faze. Bokal koji je urađen na grčarskom kolu, osušen, nepečen i preliven samo zemljanom bojom, takozvanom engobom, nepečen. Druga faza je prvo pečenje od 700 do 900 stepeni, kada ne dobijamo glazuru, ali imamo tu zvonkost gline i naravno boja postaje intenzivnije i jača. I druga, poslednja faza, u stvari treća, nakon drugog pečenja preko 1000 stepeni, kada bokal dobija svoju glazuru i konačan oblik. Ovde vidimo i promenu boja, što zavisi od sastava samih zemljanih te gobe i u stvari boja koje koristimo. I evo ja, skoro sam se umorila, a možda i vi, ali prosto ovde moram reći par reči, jer sam emotivno sad malo uoči izložbe. U stvari danas kad sam našetala, kad sam bila na izložbi Jovana Bijelića, zvao me novinar RTS-a i rekao da kažem nešto, u stvari, gospođe Bojana, molim vas, gde ste? Ovu priču volite vi ispričati, ne ja, samo u par rečenice, molim vas. Evo, jednostavno slušala sam radio, sam se slučajno obično i ne panim taj program, i da čujem izložba u Manarkovoj kući, Grčarija Vojvodine i pomen Todora Branovačkog. A Todor Branovački je moj čukun dete. I ja sam toliko bila zbunjena i baš mi je bilo drago da čujem da ga nisu zaboravili i onda pokupim brzo sliku koju imam njegovu i donesem ovde da pokažem gospođama koje se time bave. I zahvaljujem mnogo i jako mi je drago da su ovi vokali su ovde, ja ih imam kod kuće, moja porodica je sačuvala jedan određeni broj i većih i manjih vokala, ali mi je jako drago i hvala svima što su eto, ga nisu zaboravili. Ja ću sa tom priča da završim, jer dirljivija priča za moju izložbu iz Andrejevu ne može biti. S tim samo ću reći da je ovo najstariji, upravo od ta 3 vokala Morice Branovačke, najstariji vokal je i najstariji eksponat na izložbi iz 1898. godine, toliko od mene, a sad kolega Andrej Milenić. Poštovani gosti, uvaženi domaćini, moram priznati da ne želim da vam uskratim zadovoljstvo da se što pre uživate u našim eksponatima i ja smatram da je uspešna izložba, ta izložba koja je uspela da prenese namere autora i da predmete prikaže u pravom smislu. Dozvolit ćete mi ipak da vam skrenem pažnju na neke eksponate i na tematiku izložbe. Zašto postoje toliki printovi, zašto postoje trodimenzionalni predmeti? Zato što smo prvobitno izložbu zamislili u 2 epizode, 2 dela, kao dijalog između dvodimenzionalnog i trodimenzionalnog predmeta, tako što bi u rumunskom Banatu izložili predmete iz naše kolekcije, a publici pokazali dvodimenzionalne predmete iz kolekcije Kikinskog muzeja, a u Kikindi bi kolege izložile svoju kolekciju, svoje predmete, a mi izložili svoje primjere.